بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقتك بركات رمضان مه سادستك سالس فسمنا هرغا ألونا بدل كفا مهارو رمضان مس ألغنا منا وكي وجن داتم فنيجم مداني رمضان مهوجي ورب بدوبا إكو كهاغتك ميواني نميفا ورم مدو دوس كله باقي أوتي أميل نفسا كلهم بسوالك مي رمضان مهوجي بينو ألغنا هيغتك نتوي الله سبحانه وتعالى هيو عمل كرمتك ميستكنا ميدفي مي ماتيوري موسمගේ بينو رانغلوغتك ابا هيفيتوي روحاني غتون ايتك غتكم ميوني مي رمضان مهوغا ميستكنا هي عمل كرما ايتا باور شوق وريغونتك لوافا ايغتون رمضان مهوغا فرتما دوه سوره سورگه گدورتا ಹುಳುವುಮಾ ನರಕಾಯ ಗದورتا ಬಂದುವುಮಾ ಮಾರಿದು ಶೈತಾನುಂತ ಕಸ್ತಳಳುವುಮಾ ಮಿಹೆಂ ಗೊಸ ಎತ ಕಮಕುಂ ಮಿವಣಿ ಮಿಹುನ್ನ ಫಸೆಹೆವೆಫ ಅಳುಕಂ ಕೊರಂ ಮಾದ್ದಿ ಗೊತುಂ ಬೆಲಿಕಂ ಗವಿನಮವೆಸ್ ಮಿ ವಗುತಕ ಬಲಾಲಿಕಂ ಗವಿನಮವೆಸ್ ಮಿಯೋತಿ ವಜೀಫಾಯದ್ದ ಎತ ಫರಾತಹಕವೆಸ್ ಮಿ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ಫಹುದಿ ಹೇಗ ಹುರ್ಮತಟ್ಟಕ ಅಳುಕಂ ಕೊರಂ ಫಸೆಹೆ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರಂ ಮಿವಣಿ वजीफाया नुकुन्न नुजहे गोता इंतजाम तर रावाफा ehekam mi waguttawga beeno hegotuka haifan ewajehe adi ramadan mahoge vetu vediyataga rangala alukamuga hiwage nuwunu kamuga wanama adives wagutu eboy ramadan mas adi nimuni ennon mi ramadan mahoga baaki men hayekka duhu rangala masekka kollumang alukamuga hiwage velun ei alumenna kore vidana kame mi kuda kuda zikuraya ekiga miyaduge mawduwagen fasha gannana miyada hamajifa mewa mawduwaki mi i'tikaf kurun i'tikaf kurumaki mi algonmen aduha bahe waraggina farataka mi kom bahekkan ebainge i'tikaf kurun arabi bahuga i'takafa mi bahun nagifa onna bahen i'tikafaki i'takafa ya'takifu i'tikaf i'tikaf lugawi gotun arabi bahuga mi buneveni hindu kolaka madu kollum kitam me kuda hindu kolaka ves maqsadaka aygen madu kollum eya me kiyani i'tikaf kurume den istilahuga i'tikaf kurum maane ki ei Allah subhanahu wa ta'ala ya alukan kurumattaka miskituga madu kolla madu kollum Allah subhanahu wa ta'ala ya alukan kurumam meihaga nafsu huskoggen ena waki kantattaka ekko duruwegen miskituga ena waki muddataka madukollun ei i'tikaf kurumaki den i'tikaf kurumuge maqsad balairuga ei duniyawi kankama adi minuwes mihagen sikundi Allah subhanahu wa ta'ala ya durukurwa halal kantabes hure haram kantabes hure emifad huriha kamakun eenage sikundi salamakkun hama ekani Allah subhanahu wa ta'ala ya khassakoggen eena waguttaken heda kurun ei i'tikaf kurumuga maqsadaki emme mai maqsadaki ei den ege etura balay roga mihage nafsu islah kuruma eena ge nafsu accountable kurun maneki hisab kurun mi wes i'tikafuge maqsad tawteren wa kame sawbaki wara busy schedule lagga MMS ulemam midani wazifaga aayilage kankamuga minumwes ekehi kankamuga faharagga vyafariga kankamuga minumwes ekehi kankamuga MMS meulani wara busy ko service gadiru meonnani madu wefa mihen ule ulumuga wara madu faharagga hagigatuga deena demwa samalukam medeveni Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko denegatu mattaka wagut huskom milmeni waram madu faharako ehenkam mikama ves komma ves kahala hallel dinu mattaka islam deenuga mewani i'tikaf shar'u kurawwafa i'tikaf kurmaki hamaikeni ramadan mahugo kura kamenno
رمضان مهوغا خاصة فهوديهاغا اعتكاف كرمكي أي سنة كان غدوغن واكمه එහෙන්නමවස් රමදාන් මස් ෆියවා එහෙම් මස්තකුගවස් ඉතිකාෆ් කුරම් බේනුම් වෙ ජමීහකන් ඉතිකාෆ් කුරවෙන් දැන් ඉතිකාෆ්ගේ මේ ඉතිකාෆ් කුරම බලා රුගා කුරින්බස් දන්නේ ෆදාන් රමදාන් මහුගේ ෆහුදියා ඉතිකාෆ් ખાસ වෙ සුන්නකන් ගදවෙකන් වාකන් අරුණ මෙන්න ඒගෙන් දනී ඒ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකම කුරම මතික දෙමුන්නේ විකම එක්කම ගවාති عائشة رضي الله عنها أريهم رواية أسفة حديث جاوه كمنا بدارنا رسول صلى الله عليه وسلم كله غفان أوهار وندم بس اعتكاف كرم متيجا دمه النبي أدي كله فان أوهار ومفهوجا كله غفان وجا أمبيا بكملهم بس اعتكاف كرم متيجا دمت ببيه مي حديث علومنا إيجان ده ورا مهم ده كم إنجي ببيه فرتما كم كي أي اعتكاف كرم وجا مهم مكان خاصة رمضان مهوجا فهودي هذا أدي إكليجا فانوجا حياة بلوجا إم فهو أهروجا رمضان مهوجا إكليجا فانو فيه دوس بندين اعتكاف كورم بكموجا حديث تكون وارد وكان أسفة بهري إما فرتما كم كي اعتكاف كورم مهم مكان إكليجا فانو مهم كموجا واتي أدي كموجا مهم مكان غدوة فيها منبر أول من إيجا ميداني إكليجا فان حياة بلوجا اعتكاف كورم فتو مفهوجا إكان دوها كوس دو كورم وافين نوي أدي إكليجا فان أميامي كمالهم بس إكليجا فانوجا حياة بلوجا فهم إكليجا فانو أوهارو مفهوجا مسنة أمي كمالهم بس ميفاني درو وافا نمي حسابون مي حديثو إيجن دا دوانا كنتك بلالاني أي اعتكاف كرم مي هامي كان فريهنون خاصة واكمنو اعتكاف مي فريهنون خاصة واكمنو اعتكاف كربين أنهنون نبس دنيا راجيغا اعتكاف كرمجي مي نظام رنگل كورن جهفين نظام مي إها بودن اعتكاف كرمجي سنة ديه راجيغا أدي دروي فينن إنما أميدك كوريان وتاغا دروي گون ديون دنيا إهن قوم تكبلا رغا ور فلا دائرة كوراكم مي اعتكاف كيمي ماليزيا إندونيسيا سعودي عربية مهنگوس إكي قوم تكبلكم غوينا ماوس بودتي مسكت توغا خاصة بودتي مسكت توغا أنهنون اعتكاف فرم باي فريهنون اعتكاف فرم باين همجسافا ورا رنگلان انتظام تان همجسافا ممي اعتكاف فرمكي خاصة ميكموغا مجتمع توغا إسلامي مجتمع توغا أولي ويفاري وينجي إهي تريكم ورا بودا لبيكم فحق كروي أدي اعتكاف كراي رغا أرمنا سنتم بس فنن حقيقتين إبان اعتكاف كراي رغا كوري vidaan مسكتوغا هامكم ميون نتانوغا එමීහකු මානකි වගුත්තකින් හේද කුරණි දුවස්තකින් හේද කුරණි ඒන නිදානි වෙස් මිස්කිතුග කාණි වෙස් මිස්කිතුග අලුකම් වෙස් කුරාණ මිස්කිතුග එකම ඉතිකාෆ් කුරායරුග මි හුරිහාකම් මිස්කිතුග ඒනගේ හයාතුගේ හුරිහාකම මිස්කිතුග ඒන කුරායරුග මිස්කිතුග හුරුමත බලම් වාන මිස්කින් හඩිවා ෆද ගොතක කන්තක් ගෙන්නවාන සුන්නතුන් සාබිතුවා කමෙන් එයි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉතිකාෆ් කරපු මට්ටකා මිස්කිතුග කුඩ කුඩ ටෙන්ටේ නොත ෆේලිකේ ෆද اتن ان تيار كروا كان ادي اهم فرات تكون صحابين بس مي سنه دروا فوي اما مي حقيقتك اعتكاف كرا يرغا اغن من انتظام كرا يرغا كره विधान كمه سبكي ايرون اعتكاف كرا ميها يا معتكف اين يبس فسه وگين يبده ادي مسكتن ان اهم فرات تك بس فسه وگين يبده اغن هندام وي ميگه اهرو تك كورين الگොඬු සහෝදර බියාගේ කියවමන් දියරුගා مسكته ورجنا مسكته تيار كنا رمضان ما هو فهوديها اعتكافا الغندو مديي اعتكافا هنن كما ديي روغا مسكتون गे බලහට්ට ෆරාත්තකම් මොනෆ් මියොන්නනි ඉතිකාෆ් කුරා මිහුන් තිබේනේ තනකන් හමජස්සාෆනි මිස්කතුගේ මතිබරි බුරිය මතිබුරි ඉතිකාෆන් ખાસ කුරීෆා තිරි බුරිග දෙන් මි කුරා නමාදා මි එහෙනේ ගංකන් කුරියක් දානේ අරුන් මච්චන් අරාලි රොගා මුලි මති බුරි එක්කෝ ටෙන්ටු ජහාෆා කුදි කුදි ටෙන්ටුත එකක සීදා හොරවේ වර්ග කුදි කුදි ටෙන්ටු ජහාෆා දැන් එමිහුන් මේ එමිස්කෙතුග හුද්ද මිදෙනි ටෙන්ටු හුරි අදද මිහුන් නම් හුද්ද මිදෙනි එම එයි එමිස්කෙතුග ඉතිකාෆ් කුරා ගොතකි දැන් අම වරග්ගිර මිස්කෙතුග මිනුන් ගොග්ගත ටෙන්ටා නුලාවස් හොරේ හැම ඉතිකාෆ් කුරුන් හැම ජස්සාෆා එමි අල්ගොණ මෙන්න කුරියෙන් ඔත්තාගා මිකන් තරග්ගි කුරුමට්ටක කුරවිදාන ගොතේ මික ගොත කීවස්
den i'tikaf kura eruga algonu men visnanje wara muhimmu kantateken abohori ega terega emme furatama kamaka i'tikaf sakhawumuge sharuttaka balalan ebajehe i'tikaf sakhawumuge sharutta emme furatama kamakan enaki muslimekkam gawanjehene den buddhi salamatun huri miheka wanjehene timmana kamaka ei tamayyuzuge umuran arafawa miheka wanjehen kubato tamayyuzuge umuraki umuru mifada taklifi hukum arukan tawga ibaade umuru bala degote ei balighuge umura tamayyuzge umura balighuge umur almen emmen nabes ebenge tamayyuzge umuraki ei adi balighuge umura hamaya nudiyekam ga wiyanama ekujjaka rangala waanuwa inge umuru maaneki mi duniyege hinga kankan adi alukan tawga teres kuram mijhene kankan rangala ekujjaka waanuwa inge umuru ei tamayyuzge umuraki e vedan eki mujtama tawga ko e tafatu vedan almenege mujtama bala lakam gawana algona hiwani an aharu nu aharu kudinnaki mifada kankamuge rangala waanuwa ingene kudin hen එහෙම වෙච්ච එකම ගවානම ඒ උමුරන් අරාෆාව කුජ්ජෙක්කම ගවානම ඒ කුජ්ජකව වෙස් ඉතිකාෆ් වෙවේනේ අදි ඒ බාලිග් වෆාව කුජ්ජෙක්කම ගා නොවි කම ගා වියනම වෙස් මිසාලක බප්පයක බේනුම් මෙවණි ඒනගේ දිහ අහරුගේ දරිෆුලා එකීගා මිස්කිතගේ ඉතිකාෆ් වන් ඒ දරිෆුල වෙස් දීනල් ලෝබිජ හුමා මිෆදා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මඅරිෆා කො දෙනගතුමා ඒනගේ නෆ්ස් වෙස් බොඩුමන් වායිර හේකුතුක තර්බියත් දරිෆුල තර්බියත් කුරුමට්ටක දරිෆුල ගෝයාගින් ඉතිකාෆ් කරම් බේනු මෙවණි මස්සලෙන්නෝ එහෙනම ශරුතකි ඒනයකි බාරහරුවියස් දිහ අහරුවියස් නො අහරුවියස් එකුජ්ජාය රගලන් ඉගෙන් ජෙහෙනේ මිකුරවෙනි කොන් කමෙක්කන් එහෙන්නු කමුගා වානම දෙ කුඩ කුජ්ජෙන් උලේ හෙන් බේබියන් උලේ හේ මිස්කිත්තරේ උලේනි රගලන් ඒගේ මක්සදෙන් හාසිල් වෙගෙන නොෙද්දාන එම ඊ අල්ගුණමෙන් දන්නන් ජෙහෙ වරම් මුහිම්මු කමෙ den i'tikaafuge sharuttaka balaaruga i'tikaaf baatil waafada faasid waafada evves kamen ena koggen nuwan i'tikaafge terega den ebayan algondu mi irkolako jehilana inshallah den ilmu warin wahaka dakkafave bahus kurawafave i'tikaaf kurevene emme kuru muddataki kobato ilmu warin medga kommes walegga ra'yu tafatun taken himene mi masaleki ebbe ilmu warin vidalwani i'tikaaf ge me kuru muddatiki dihadu wahe kuma eha wargoda rawyennon rawyaki ekalega faano sallallahu alaihi wasallam ramadan mohoga fahudihaga i'tikaaf kurawati adi ekama ekalega faano samalka devwale bodukamun ebebe fulun dihadu waskamuga vidalwon ehennamawes eki adi eha rangalu rawyennon anebbe ilmu warin vidalwani i'tikaaf kurumuge emme kuru muddatiki ei duwalegge minware maanaki duwalu mi iru fennam mihunna muddatu e muddate ei i'tikaafge mi emme kuru muddataki den adi gina ilmorin vidaluwa gotuga i'tikaafge emme kuru muddatuga waki muddate kande elifen nowe ena kitam me kuda muddatakavves i'tikaaf kurumuga niyatuga ekan kura kam gawanama i'tikaaf sakhawegen dana ehmwima de miga ilmu warin garawi tafatu bikam gawinamas gina ilmu warin garawi yaki ei i'tikaaf kurumuga waki muddate sida khassa kurife noye ehenkamun algonu menna i'tikaaf kuram beenum mihaka i'tikaaf kurumuge niyatuga kiyat qur'an kiyuma du'a kuruma zikr kuruma sunna namaz kuruma mi kurumuge niyatuga i'tikaaf kurevidane kuda muddate kolakavves ehennamawes aner rawi ilmu warin garawi yoga ehenen noen heden den i'tikaaf ga rukun takan algon men balala eruga wara muhimmu de rukunen miwani furatamai niyai ei evves amale sahha wegen nuwe niyata nula nabiy sallallahu alaihi wasallam ga mashhur hadith bas puluga miwani innamal a'malu binniyat amalu tawani niyatu ge machche ema miheku adi miskitan arafa ena miskitu ga qur'an kiyawan inkamu ga winama wes i'tikaaf kuri kamu ge nuwe i'tikaaf kurikamuga mevani i'tikaaf kurumuge niyatuga e hitu niya gadegen ena i'tikaaf kurima i'tikaaf kurikamawani devana kamaki ei miskituga i'tikaaf kurum an henekkamuga winamaves feri henekkamuga winamaves miskituga ena
i'tikaf kurumuge niyatuga hurima i'tikaf kurikam miwani bekaru gotuga i'tikafan huri mihaku miskitun nukumegen tantalada kam gawanama ei i'tikaf batil wegen dana kame ema mi algonu men samalu wanjhen kankam den i'tikaf batilwa ehen kankaman algonu balala aruga jima'un adi jima'un fiyawa ambi firi kamuge ehen gulunta mi fada kankan kurmaki i'tikaf batilwana kame ne baybe from hitan arafan miskit ko ka ko je jima'wane ehne non evsalege ei i'tikaf kura eroga bayin halatan ibade ene gevet ge devene haletta ema ifada halategga ene ge diyakam ga biyamaves jima'un no tambi firi kamuge ehen gulumen hingon ambe mihaye kiga lobi kurun fada evs kame koffi kam ga wanama ena i'tikaf batil wegen dan den i'tikaf miha bonevijje miskitun nukumejje kam ga wanama i'tikaf batil wegen dan ham ahemme ganavikkumge viafari ena kurakam ga wanama mes ena i'tikaf batil wegen dan ei ena i'tikaf mikura muddat ena ekkon khas mikon Allah subhanahu wa ta'ala e muddat go terega ehenihen kankan ena mifada kankama mashgulwan orijje kam gawanama i'tikaf batil wegen dan den oy masale ki i'tikaf kura miha miskitun nukume vidana hiye kurin kommes werkan alun ishare koffim ena miskitun nukume ge deve bayin halat tawga ge devunas ena ami firikam gulun nuata jima'un fada kame koggen nuwane e mi hisabanga baswal ofede kon halat tak gatoye ena miskitam mideveni asluga mane ki in principle i'tikaf kura mihaka ena ya miskitun nukume veni daruri halatem meduveri vejjiyam daruri hal misalaka ena venum wani ramadan mohoge fahu dihage i'tikaf kuram ena jehena kan ena jehena femves waram miskituga neti fem warana intizama ves hedifa miskituga ne kaana echen ene libena gote vesne ehem vejje kam gawanama i'tikaf ga huri kam ga winama ves ena keuma ene devidana geya nota fem veruma ge devidana hama ehemme gaettimage mihaku rahmat teriyaku mi niyawegen janazae meoti ehem miskitegga adi walulum meoti enayan etanaves devidana wara gam mihaku wara boda balive foti ehem vejjam ihalatuga enayaki balimi hunna ziyara kura mihekam ga wanama emiheka ziyara kuruman efada khalati gadiyumaki ekura vidana kame enkom mifada daruri halat tawga i'tikaf ga inna mihaya miskitun nukume vene ei ekamoge aslaki den mige ebaade aslun rujuwa veve halateves mi hisabun algon nimmalani aslu hagigatoga i'tikafa behe hukumtan algon men kiyam vejje kam ga wanama eki haftan ha duwa hegge workshop ko almena nimeni ehennama ves mifada kuru daru hegga algondu menna hukumta khulasa kullafa mifada gotaka kiyam deveni i'tikaf algon midennewuni miharu i'tikafan honna miha miskitun nukume vene asluga nukume vene halatta ehennama mi aslun rujuwa ve halatta vesebade ei i'tikaf kuramiha i'tikaf kuram fasha gannamo niyag gane i'tikaf kuram fasha gannani tado ema i'tikaf kuram fasha gannamun ena sharutu mikurani miveni kantattakaka timanna miskitun nukunna name ilmu waringe meduga bahuth kurave mi mawduwa kiwes mi hatar mazhabuge ane rawitaka bala aruga imam malik fiyawa den huriha mazhabakum ves migotan sharutu kurun eba hudda kurawwa ei imam abu hanifa imam shafi'i imam ahmad hanbal ge mazhabuga ves i'tikaf kuram fettumga kurin waki kankamaka sharutu koffa i'tikaf fashagatun eba hudda kurawwa ehnamos imam malik ekan hudden nukurawwa ehnamos gina ilmu waringe rawiyaki jumhur ilmu waringe rawiyaki kunum bes midennunu fadan ei hudda kameke sharutu kurum maaneki misalaka algondu beenum wani miyadu i'tikaf kuram fashaganna ehem vejjiyamu i'tikafan niyag ganna wagutuga mi sharutu kurani amilleya miveni kantattahakan ahari miskitun nukunna name
එහෙන් එව්වස් කමක නොනකුන්නාන මිසාලක ඒ වේදානේ දීනී කමකවස් ඒ වේදානේ දුන්යවි කමකවස් දීනී කම මිසාලකි ඒන බේනුම් වනි එහෙන් මිස් ජනාසා කුරා මිස්කිතුගා වකි ખાસ මිහෙ නූන් කමක වීනමවස් ජනාසා නමාද දාන් ජනාසෙන් ඔන්න කම ගවානම එහෙන් කමුන් ඒන ඒ ජනාසෙන් ඔවෙජ්ජ කම ගවානම ඒකත ශරුත කොෆවා කම ගවානම දියුමකි ඒකි මස්සලෙන් නෝ අදි දුන්යවි කමක වෙස් වේදාන ඒ මිසාලක ඒන බේනුම් වනි අදි කෙවුමුගේ කංකම් මිස්කිතුග හමජීෆ හුරි කමක වීනමවස් කෙවුමට්ටක මිස්කිත ඒනගේ ගියද්දා අදි මිස්කිතුග නිදේනගෙන් හමජීෆ එක්කම් ගවීනමවස් ඒන බේනුම් වනි නිදුමට්ටක ඒනගේ ගියද්දා අමිදනවි මිහාලත්තවගේ බාදේ කෙවුමුගේ ඉන්තිසාම් වෙස් නිදුමගේ ඉන්තිසාම් වෙස් මිස්කිතුග හමජීෆ එහෙන්නමවස් ඒන ශරුතු මිකුරණි අමිල්ලය ඉතිකාෆ් ෆෙෂමුගේ කුරින් ඒන ඉතිකාෆ් මිකුරා දිහදුවහුගේ මුද්දතුගා ඒන නිදන් දානි රේගණු නිදුන් ඒන මේ හේද කුරානි ඒනගේ ගියගේ එහෙම් විජ්ජියාමු ඉතිකාෆ් කුරායරුගා ඒන ගෙය නිදන් දියුමකි ඒකි මස්සලෙන්නෝ එම ei මෑගණු ගොතෙග්ග ඉතිකාෆ් කුරුමුගා ශරුතු කුරුමුගේ ගොතුන් අලුමෙන්න කුරවිදාන කංකමකි අදි මිනුම්වස් කංකමන් අලුමෙන් ශරුත් කුරවිදානේ ඒ ශරුතු කුරවි ෆෑවා කමෙන් අලුගුණු මෙන්න ඉතිකාෆ් මුද්දත කුරවිදාන දැන් ඉතිකාෆ් කුරායරුගා ෆිරිහෙනුන් ඉතිකාෆ් කුරම්වාණි හුකුරු කුරා මිස්කිතෙග්ගා hukuru kura miskitega firihanun i'tikaf koramwani sababaki haastakun ai i'tikaf ga muddatu go terega hukuru duwas annakam gawanama ehnunnama ena daammi jeheni ehe miskitaka ei emme rangalu gotaki hukuru kurumattaka ena bajhe nukunna enamas anhenun ami honna hukuru wajiben nowe ehemwema anhenun i'tikaf kura kam gawanama kom miskitevve semihonna khiyar korvidan miskitekkam gawanama ei hukuru kura miskitekkam gawinama hukuru nukura miskitekkam gawinama ena khiyar korvidan den nimmaluma kurin i'tikaf ge bain adaptakan alon beena balala war kurkut i'tikaf kurumuga algonu men waguttan heda kuraruga abuduwas sikundiga bahattam me jehene aharenga aila dukoffa masakke dukoffa dunyavi huriha kame dukoffa miskitan as mihuri Allah subhanahu wa ta'ala ya kuttam mattake ila subhanahu wa ta'ala ya ahanna meduga miyo gulun kommeves warakan heenaru wefawa kamuge ihsas eba kureveye e heenaru wefawa gulun rangalu kurumashi aharan as mihiri එහෙම් වෙච්ච කමක වානම ඉතිකාෆන් ඇස් හුන්න වගුත් තවගා ඒන බේකාරු කංකං කොක්කෙන් නොවාන ෆෝන් කුළුමා සෝෂල් මීඩියා වෙලුමා මිහෙන් ගොස්ස මිෆද බේකාරු කංකමගා ඒන වගුත් හේද කුරා කමක වානම ඉතිකාෆගේ මක්සදුන් ඒන බේරුවගෙන් එදනි බේකාරු වගුත්තකින් ඒන අස්ලු හගියතුගා හේද කුරමුන් එදනි එම අල්ගොනමෙන්ගේ මි ෆෝන කී මි අල්ගොනමෙන් වර සමාලුවාන් ජෙහෙච්ච වර ගින පහරන් alukamun adi Allah haduma kurumun adi heyokon kamun alwonu men durheli kuruwa ekkiba kuruwa kama ecce mi phone kimi alwonu men amukum mi dirule ulumuga bes mi phone ga sababun Allah subhanahu wa ta'ala haduma kurumun eba ekkiba wegen de ehem wegen alwonu men i'tikaf mi kurani den i'tikafan as fabes alwonu men hama egotan ule kam gawanama mi i'tikaf kurumagi hama evves beenu menne em mifada kankamun algon men durwan jehene devana kamaka i'tikaf kurayroga faharigga eneya ekiga ituru bayakwes i'tikaf koffan miskituga ehem vejje kam gawanama ebeka ekiga sakarajjahuma ghiba bunuma mismihunga wahaka dekkuma bekar angateduma mifada kankamun mas durwan ebajhe sababaki mifada kankamaki hagigatuga enaga heo kankan kala wara nubavegen wasifata එනග හේවකංකම් මදු කොල්ලක් සිෆතම් මෙහුන්නනේ එහෙන්කම මිෆද මෑන් අලුකම කුරුමට්ටක එන මිස්කිතන් හාදිරුව හේද කොරා වකුත්තවග වෙස් මිස්මි හොන්ගේ මස්කෙවමා ගීබ බුනුමා බේකාර වාහ දෙක්කම වකුත්තන් හේද කොරා කමග වානම වෙස් එනගේ හුරිහාකම දු කොල්ලා මිස්කිතන් ඇස් ඉතිකාෆ් කුරුමගේ හගියතුග බේන මෙන්නේ මේ හගීගතුග අල්ගොන මෙන් විස්නංජේ වරම් මුහිම්මුකම ummidaki i'tikaf kurumuge mi alukama behe gina ma'lumat take mi kur daruhuga befonna MMS libigen diakama
ummid kurang hadi hama hemme i'tikaf kurumage mi sunne dive hirajjega diruwigen diuma aalawigen diuma heyo gotuga rangalan i'tikaf kura baykamaga algona men emmembes wegen dium ei du'a ki me akiga me dars kol nimmalana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh